Putaran Sora arah bukan Bang Usman Ginting. Ku tatap rina wis sita dingkandu belang rigatna tapi mereka basaku tupungku pakai nak takiluku kejap dukin ngenade bertangisan aku tadaku bandun nande ngome yang kandu nanam kamje lakan tempat terakan kamlawase nande maka terkejar ukurku bapa si kalamat ini tangis siapa ingin nande si kuturika tadaku bandut nande ngome yang kandu ajar-ajari aku minas semeka biar kelaku ngerana salah ulat dari dak dade kang lanai balu-baluki baskam la baluke kelang-kelang dena-dena bagai bedidu ibasaku teran sora dage acari aku warakana ngadep krina kade-kade mamurinuku ku tatap krina lanai kepegam je wisiku tading kena man tatap-tatap tambar tedah nindunge ku kena de amin menang ibang sinterme iya sekali lagi salam berjua-jua bagi peman Badu Kamkrina rekan-rekan seniman di Japa Kamringan salam berjua-jua walaupun di masa-masa pandemi Covid endah tetap semangat
segala pakai perlawit Febrian Takaban. Oke ya. Halo Bang Febrian Takaban. Akan dikabulkan komitmen dulu. Ya, jadi tetap semangat rekan-rekan. Turang Linda Marike juga batu tarikan Ibas baru dengan kawasan nanti kekelengan tengah jauh. Bola rusur sendele. Tetap semangat. Tanggung jawab berat dengan lagu ngap-ngap keluarga sendiri. Bagi Pegrina Seniman Langkat, Aron Langkat juga yang baru saja kehilangan Ratu Aron. Nanam tamjelakal tempat raga kablawase nade maka terkejar ukurku bapa si kalang tidingga kejap dukin ngenande pertangisanku tadah ku badung nade gobe yang padu ajar-ajari aku minar sama kau biar kalaku ngerana salah pula taridak dade kamlanai rumah baluk-baluki bas kamla maluke kelang-kelate kuanak si peralia bagaimana didui basaku taran soradu jaga cari aku harakenaku ngadep rina kade-kade maburilu ku tatap rina lanai kepegam je wisiku tadingkan mentatap-tatapan tabar penghapus siluh nindunane kuwe kenal hani menengah ibasi terme majuak-juak kamprina ku tadi hapus siluh nindunane kuwe kenal amin menino hibah sinterme kuwe kenal amin menino hibah sinterme